kuko ndazi yuko byose biva ku karago nzopfukamisha amavi yanje ntakambe kuko natahuye akamaro k'amavi kuko utaza akamaro k'amavi ayagendeza hejuru kandi ndazi yuko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe nzosenga umunsi ku wundi isaha ku yindi umunota ku wundi pakanishuwe. Thank you. Big up bro. Ndumva urafite umuririmbyi hano Igitega nemera. Yego. Ndubakitse yaririmbye ururirimbo ruvuga ngo ndubakitse yitwa Clovis. Niwe wemeye? Yego frema. Gusa Clovis nanjye ndamwemera abafana kabisa aho ari turamusuhuje turamuramukije cyane kandi nuko tumukunda. Yego cyane na Pastor Lopez na James turabaramukije cyane kandi turabakunda cyane. Yego kweri ndubakitse yasohoye indirimbo yitwa ndubakitse wowe iduhonjaho gatoya nayo twumva ndubakitse twumve ko uri umufana wiwe twumve ko yize muri Yesu ndubakitse muri Yesu ndafise ubuzima muri Yesu ndubakitse muri Yesu ndafise ubuzima. Mbega impano ewa narabaye muri korale ndatangura kuririmba ariko nyene nkaba umuntu nyene afise udusoni twinshi cyane nkategura mpungu ewana hari ukuntu nyene isoni hari ukuntu rero ndi nko muhira wasanga ndi nko muri douche gasanga nkategura muga ngeze imbere y'ishengero nkumva nyene yuko nzo twikagasha ubushobozi bwa mwe yera nyene bukururuka amavuta akururuka umuriruka nagera imbere kubera za soni byose bikampangukanira n'ibindi nkabyibagira ivyo byose biba mu ntambamye bituma umenga birangora cyane ariko kugeza kuno munsi murambona kwatasoni fisa abakunzi turabaramukije abakunzi bawe uje mutagatifu naho coba ari gikorane gikomeye cyane kirimo abantu benshi nibaza ko ubu ntangora. Hello guys, mumeze neza? Natwe tumeze neza turashima Imana. Hanyuma nizere ko namwe mumeze neza, nawe utameze neza wihangane katukubwire ngo ejo bizogenda neza. Hanyuma hano ni ku Chambo Films TV, turi kumwe n'umutumirwa wacu hano uri special cyane, ndibaza muramubona, reka abashe kutwibwira. Murakoze cyane abantu muri ko muradukurikirana hano ku Chambo. Amazina yanje nitwa Byukusenge Olivier, izina wamenyereye ko ni mutagatifu. Murakoze cyane. Umutumirwa wacu bamwita Olivier Mutagatifu. Rero mbere yuko dutangira reka tugusabe utarakanda subscribe, ubashe gukanda subscribe kugira ngo ubashe kubona ibikorwa byacu buri munsi ku gihe. Yego, hanyuma nawe wakanze subscribe, turabashimira cyane n'abakomeje kudukurikirana, dukomeje kubona urukundo rwanyu. Turabashimiye cyane. Bityo rero umutumirwa wacu mu buzima busanzwe mukora iki? Mu buzima busanzwe turabadandajiwa. Murabadandaje? Mugabo hampande y'ivyo turi n'abahanzi. Muri n'abahanzi. Kuko mubibona uyu ni umukozi w'Imana, ni umuhanzi, ni umuririmbyi. None igikorwa cy'ubuhanzi wagitanguye ryari? Igikorwa cy'ubuhanzi ndakeka 2020 niho novuga ngo natanguye ibintu bijanye n'ubuhanzi. 2020 ubu tukaba turi 2025. Ni ukuvuga yuko umaze imyaka 5 uri mu bintu by'ubuhanzi. Yego cyane. Murakoze cyane. None muri ubwo buhanzi muri iyo myaka 5 hari indirimbo zanyu mufise mumaze gukora? Kijanye n'indirimbo turazifise mbere nyinshi cyane. Yego turazifise gusa ntiziragaragara cyane nko mu maeglise baraziririmba. Barazirimba mu maeglise gusa ntimurazishira ahagaragara, ntimurazisohora. Ntiturazisohora ariko zirahari kandi ni nyinshi cyane. Yego wo dukonjereraho gatoya ukaduhonja tukumva n'abakunzi bacu bakumva impano.
gusenga sinzohengeshanya gusenga habe na rimwe kuko ndazi yuko byose biva ku karago nzopfukamisha amavi yanje ntakambe kuko natahuye akamaro k'amavi kuko utazi akamaro k'amavi ayagendeza hejuru kandi ndazi yuko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe nzosenga umunsi ku wundi isaha ku yindi umunota ku wundi pakanishuwe. Thank you. Big up bro. Ndumva urafite impano vraiment. Iyo ndirimbo ni wowe wayanditse wenyine? Nije nayanditse. None hariho n'izindi nyinshi cyane. Subira udonje yindi twumva. Yindi. Yego. Iyindi iravuga ngo shirako microphone. Shirako microphone kugira ngo abariko baratwumviriza babashe kutwumva. Uzamure nijwi. Nzamure nijwi cyane. Yego. Ntogere soni zo kuvuga. Ntogere ubwoba bwo gutakamba. Ndiharishura. Hallelujah. Amen. Wow. None muturindije iki kuja gusohora yuko kumva ko numva mufise impano wa impano ni nyinshi impano indirimbo ni nyinshi vraiment ni nyinshi mugabo mu minsi kibura ko mutaduha ibikorwa ngo mubishira hanze n'abandi babibone novuga ngo ikintu kibura urazi ko gusohora indirimbo nka twebwe Imana iba yarahaye impano bisaba yuko tuyitondera bisaba ko muyitondera gusa ndabaremesheje mu minsi mikeyi cyane bavyitege bavyitege nibaza nko mu kwezi kuza sawa nabonye waroguruje na channel barebe kuri Olivier Mutagatifu bakomeza bakandi subscribe bitege izo ndirimbo vuba cyane yego kabisa ziraza yego cyane gose mbega umusore ufite impano hanyuma turavyishimiye cyane kubakira hano kandi turabanezererewe murakoze cyane none mu bisanzwe rero watubwiye ko umaze imyaka 5 uriye muri iyo kariyere y'uburirimbyi rero hari imbogamizi ushobora kuba warahuye nazo ingorane byarakoroheye se muri iyo myaka 5 umaze uri umuririmbyi muri iyo kariyere byagenze gute uwo tubwira ku rugendo ukuntu bimeze buriya nta kintu kigera cyoro yego ikintu cyose mu intango zacu zamazigoye hari byinshi nahuye navyo yegereza microphone zamure nico hari byinshi nahuye navyo yego kandi byatuma ntoshobora kubandanya umurimo wo kuririmba nta kimwe novuga nabaye ahantu gusa nkaba ndabyishimiye ntarabitangira yego nkumva ndabyishimiye cyane mugabo nkabura ahantu ishobora kubikorera bivanye nuko nyene ahantu umuntu ashobora no kuvukira ugasanga ntibamwemerera mu bintu by'ivyo by'ubuhanzi bisaba ko uniyiba yego rero iyo ni ntambamye imwe yatumye ntashobora ku novuga ngo yatumye umurimo ujanye no kuririmba bimera nk'ibigorana gato ikindi novuga imbere yaho narabaye muri korale ndatangura kuririmba ariko nyene nkaba umuntu nyene afise udusoni twinshi cyane udusoni twinshi nkategura mpungu ewana hari ukuntu nyene isoni hari ukuntu rero ndi nko muhira wasanga ndi nko muri dushe ugasanga nkategura muga ngeze imbere y'ishengero nkumva nyene yuko nzotwikagasha ubushobozi bwa mwe yera nyene bukururuka amavuta akururuka umuriruka nagera imbere kubera za soni byose bikampangukanira n'ibindi nkabyibagira ivyo byose biba mu ntambamye bituma umenga birangora cyane ariko kugeza kuno munsi murambona fataso nifisa abakunzi turabaramukije abakunzi bawe Olivier Mutagatifu naho coba ari gikorane gikomeye cyane kirimo abantu benshi nibaza ko ubu ntangorane nimwe kuvanaho ivyo bihereye ubu nteguye ibintu biragenda neza cyane niki cyabashe kubigushoboza kugira ngo amasona ashire cyangwa se ubashe kuba waririmba muri masse y'abantu novuga ngo icambere yego nubushake buba muri jewe sinchika intege mu yandi majambo kuko bivanye n'utwo dusoni aho nahora ngira udusoni
yego abo tubanye muri korale barantwenga bakantwenga nkumva umenga no biheba nkumva umenga no biheba mugabo bivanye n'ubushake n'ingabire Imana yampaye numva nyene biguma biberagira bituma shiramwe umwete cyane ico nico novuga ngo iko kabisa ndumva waciye mu bintu bigoye cyane gose yego aho n'abaririmbyi musengana bagutwenga kuntwenga gose cyane mugabo kabusigaye kubita ruwanje ewani amateraniro agafashwa cyane gose ewani numva ni fresh cyane noneho nawe ariko baradukurikirana barambona ko nisoni mu maso zaheze yego cyane ewani kuraje cyane vraiment mfise byinshi mu kiganza canje kandi byose ni byiza zo kubyagiza mu cyanya cyugatse kuri we w'amahanga yose azomenya ko ndi umwami wawe iyo nayo ni iwawe cyane gose oya reka sanzwe nandika cyane iyo nayo ni iwawe ni yanje ni nyinshi umengo narimaze kuyumva umengo narimaze kuyumva nese nakubwiye baraziririma mu maegre utaranayisohora nyarukira muri studio ndumva ibintu ari amavuta cyane kwe sinivyo gusa ibintu ni amavuta sinivyo gusa ingabire Imana je ahubwo mbere nasanze nisanze Imana yampaye ibigabire byinshi sanze aho batwenga nanjye cyane fatanya nabo tugatwenga sanze kandi ahantu bariko bararira nanjye cyane nifatanya nabo urumva hose sanze ahantu bariko barabyina urumva gutwenga nyene gutwenga Twenze gato twumve. Ndaba tweze? Nawe kweze. Ewana. Muri kumbona? Ndaba frame. Ni munyishimiye. Oya nuwoba afise inzigo. Oya vraiment. Yoshobora kudutwengera. Abakunzi bacu ndiko ndababona vraiment bariko barishima cyane barishimye cyane vraiment barishimye cyane ntibege gukanda subscribe turacyakora ibindi biganiro byinshi cyane kuko impano uyu musore afise ni nyinshi cyane gose impano ni nyinshi cyane numvise ngo uvuza ni gitari urafise impano yo kuvuza gitari impano yo kuvuza gitari ndashobora kuvuza igitari mu buryo ndagerageza mu buryo nyene urazi nk'umuhanzi ndagerageza uragerageza yego vraiment nk'umuhanzi ugomba kubuza nk'aka instrument kamwe nka piano canke nka gatari ubutati tuzozana na gatari duhonje ahubwo abakunzi bacu barabe bagure acoustic ngaho baduhereze kugira ngo bagushikire usohore n'indirimbo urashobora kubabwira ka numero urashobora kubabwira rimikashe kubashobora kuba bofashwa niyo mpano abafashijwe bagakanda akanyenyeri babwira rimikashe abantu muri ko muradukurikirana mwifuza kudushigikira hariho abashobora gufashwa bakaba botanga ituro kubw'impano y'uno musore kandi turumva vraiment afise impano kandi arashoboye vraiment kandi arifuza ko yasohora indirimbo ze zikaje hagaragara mugabo bataduteza abantu abakunzi bacu ngo twaje gusaba amafaranga oya nta mafaranga twaje gusaba oya gusa nyene kuwofashwa baratuvuza nyene kuwofashwa yego uwofashwa na akanyenyeri kabisa acha dushikira nta ngorane yego kabisa vuga izo nimero ni 60 334 513 yego amazina ni Byukusenge Olivier okay bagura ka acoustique cyangwe baterere dusohora indirimbo tuje muri studio dukora uririmbo ibintu bigende neza cyane ego cyane murakoze cyane hanyuma ko musanzwe muri abaramyi nyene abalidere biraborohera se kugira ngo utegura gute kugira ngo wumve wofasha amateraniro ibyo utanga ubitegura gute indirimbo ukoresha uba
urazandika ku rupapuro canke biba bimeze gute wabiteguye gute canke nyene nta repertoire wigera ugira biraza nyene kumva ubundi umuririmbyi na repertoire biragendana Yego. kugira ngo Dozijwi. kugira ngo utegure ikintu gishobora gufasha ishengero yego nibaza ko ikintu cya mbere coco n'amasengesho hariho abantu bariko baratubona ariko turatwenga hano tubaza ko tudashobora gusenga yego ariko imbere yuko dutegura turasenga Imana tukabaza ati mbega mana ti ubona tworirimba indirimbo izahe yego rero mwe muyera abo muri twebwe aca dufasha muri repertoire kugira ngo dushobore gutanga iby'imitima y'abantu yifuza urumva mubanza gusenga mbere yuko muririmba mbere yuko turirimba niho rya jambo rivuga ngo musengere muri mpwemu kandi muririmbire muri mpwemu twari ko turarishitse ndumva ari sawa vraiment rwose buriya umuhanzi nyene biragendana n'amasengesho yego hanyuma se abahanzi benshi baratandukanye hariho abakunda indirimbo zitonda hariho n'abakunda indirimbo zihuta mwebwe se ni ibihe bibafasha numvishe waririmbye indirimbo ya adoration numva ukubisemwo ni ya rap sinzi ni izihe ziborohera cyangwa se ni izihe mukunda cyane izo dukunda cyane duzijwi kandi ndabona muri kuzamura ijwi ratuma ya izo dukunda cyane vraiment je nakubwiye ko bise impano zose yego iyo nsanze ahantu bariko barasirimba igisirimba naho nyine mana uri mana uruwera gitare uri mana isumba byose urumva iyo nsanze ahantu basinziriye urumva kubera nsanga nanje nasinziriye niko meze urumva wowe byose urabifana byose ubundi abaririmbyi basanzwe kuba bafise nk'umurol modo nk'umuririmbyi urabira ko ufana cyane niyo mpamvu nari nkubaje ati ukunda indirimbo zitonda kuko hari abahanzi baririmba indirimbo zitonda ushobora kuba ufana uririmba indirimbo zitonda cyangwa se ukaba ufana uririmba indirimbo zihuta ni nk'uwe muhanzi wewe wemera cyangwa se ufana ninde umuhanzi ahi Burundi mfana novuga ngo nkunda anyubaka cyane Pastor Lopez niyo ndirimbo yiwe ishobora kuba yaragufashije kurusha izindi urandengera ingene uvuga ukanyitwara rika haleluya amina uvuze mu Burundi urumva mu Burundi bwose Pastor Lopez niwe wa mbere zo gufasha none twambutse muri East Africa hose mu Rwanda Congo Kenya Uganda Tanzania n'u Burundi ninde muhanzi ugufasha umuhanzi afasha yego James hari ukuntu aririmba James hari ukuntu aririmba nyene nanje nkumva ndahezagiye James uri yawo mu Rwanda ujya mu Rwanda niwe ugufasha niwe umfasha cyane ukuntu abikora ari kuri scene ubwitonzi numva nyene umva nawe uririmba nkawe numva iyo hageze mu mwanya wa adoration numva vraiment numva noririmba nkawe wow okay aha mu ntara ya Gitega rero tuvuye muri East Africa tuvuye mu Burundi aha mu ntara ya Gitega ninde muhanzi wemera cyane umuhanzi nemera hari Gitega aririmba indirimbo mpimbazamana yego mpimbazamana koko gaturi mu mpimbazamana umuririmbyi hani Gitega nemera yego Ndubakiza yaririmbye indirimbo ruvuga ngo Ndubakitse yitwa Clovis niwe wemera yego gusa Clovis nanjye ndamwemera ndamufana kabisa aho ari turamusuhuje turamuramukije cyane kandi nuko tumukunda yego cyane na Pastor Lopez na James turabaramukije cyane kandi turabakunda cyane kweri Ndubakitse yasohoye indirimbo yitwa Ndubakitse wowe iduhonjaho gatoya nayo twumva Ndubakitse twumve ko uri umufana wiwe twumve ko yize muri Yesu ndubakitse muri Yesu
ndafise ubuzima muri Yesu je ndubakitse muri Yesu ndafise ubuzima mbega impano ewa ndumva ibintu ari amavuta cyane abakunzi bacu ndibaza ko barafashwa nabo ko barafashwa cyane kabisa ewa ndumva kabisa sinarinzi yuko wibitse izo mpano zose n'ibyo bintu byose none nta bindi bintu ukora mu buzima wavuze ko udandaza none birakorohera kudandaza kandi uri n'umuhanzi nagira ngo ubuhanzi nyene nibwo wobugira nyine akazi ugatangira ugahanga indirimbo birakorohera se kubona umwanya wo guhanga ukabibonera umwanya no kudandaza byose ubikorera hamwe urumva ikintu cyose umuntu agiha umwanya wacu yego umuntu avuga ngo ikintu kijanye nuko nodandaza nongera mba ndumuhanzi kuri jewe naramaze kubimenyera waramaze kubimenyera mu gihe atabakiriye benshi mfise yego kubwa yangabire nza numva idudubije bigatuma namba hari n'umuntu aje gusoma nkabona ukuntu avuga ndashobora kubikuramo ururirimbo cyangwa ukuntu yitwara hariho abantu bashobora kugenda bakigenda aho nyine bakakwigisha muri icyo gihe yanyigishije ndashobora arashobora kumufasha nkumva ndarose indirimbo nashobora indirimbo none dufate nk'ijya ndirimbo ya rap waririmbye ni nk'iki washingiye kuki cyane kugira ngo ari amagambo wandika ari amagambo ameze kuriya washingiye kuki cyane niki wifashishije hari umuntu waba wararebeye hose mu buzima busanzwe cyangwa byagenze gute ariko nawe kabisa ijya ndirimbo mu kuyironka yego nari ku karago vrema wari ku karago hama rero haba hariho abantu bariko barashinga intahe yuko bagiye gusenga bamaze gusenga Imana irabishyura yego rero hajya mbona nyene ibyishimo byabo ukuntu bari basanzwe bafite ibyishimo byinshi mbere bituma n'amarira akoroka bari ku karago mvuga ati akavirisi nyene kaca karaza mu mutwe kavuga ngo ugutwi kwiwe kumva byose amatwi yandiho yumva amajwi yose ndiharishura urumva subiramo twumve ugutwi kwiwe kumva byose amatwi yandiho yumva amajwi yose ndiharishura ntugire isoni zo kuvuga ntugire ubwoba bwo gutakamba ndiharishura haleluya navyumva mubwo buryo urumva nubwo buryo nyine kumva ubundi bwo ibindi ndirimbo iraje yego ukayikora yego cyane ewana ndumva kabisa n'impano yigendera vrema ahubwo gira ukoresha umwanya vrema udutemwo vrema ururirimbo vrema basi ururirimbo nakubwiye ko mu kwezi kuza ruri muri studio bagende bakande Olivier Mutagatifu murumva ko impano iragenda ugenda uresheresha Olivier Mutagatifu ubura kanda subscribe ururirimbo ruri very soon hanyuma ndibaza turashobora gusozereza ahangaha tukazobandanya n'ikindi gihe ndibaza katubashimire kuba mwatwitavye kandi twizere n'undi munsi nitubahamagara ndibaza muzotukamburukira muze twongere tuganire kugira ngo abakunzi bacu dukomeze tubagezeho ibyiza hanyuma dushimiye n'abadukurikiranye aho uherereye hose turagushimiye cyane wowe wafashe akanya kawe ukareba ino video ukanakanda subscribe reka tugushimire Imana iguhe umugisha cyane.